Bu mübarek ay, Ramazan ayı. Şuşu ayda Allah Teala'nın sözleri, Allah Teala'nın mütekellim, söylevşi degen sıfatının şağılışı, Kur'an ingen birinci kat kökke. Hem şuşu ayda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy bulup, ol ayet bulup, birinci tapqır şuşu ayda inge başlagan. Hem bu büyük mübarek ay, büyük oluq ay. Bu ayның başka aylardan ayırması köp. Hem biz bunun kadirin hem hürmetin bilirge tiyiş. Bu ayda Kur'an ingen. Hem Kur'an Allah Teala'nın hak sözleri. Allah Teala'dan bulgan sözler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de eyte, Ra'd suresinde A'udhu billahi mineşşeytanirracim. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. Bu ayette Allah Teala eyte, eğer haklıkta Kur'an bilen tağlar kuşatırgan bulsa, hem jirler yarılatırgan bulsa, hem meyitler söyleytirgan bulsa, yani Allah Teala bu eybirlerini buldura ola. Eğer Kur'an'a kadar bulgan kitaplar bilen tağlar kuşirile, yaki jirler yarıla, yaki uliler söyleytirgan, tiriletirgan bulsa, Kur'an haklırak bulur idi. Kur'an bilen tağlarını kuşirip bulur idi, hem de jirlerini yarıp, yaki jirlerde uçup yürüp, yaki meyitlerini Kur'an söyletir idi. Hem Allah Teala her bir nersege küçü jituşu, hem bu işler Allah'ın kulunda deyip Allah Teala iske düşüre. Lakin indi Adem balaları ona kadar meyitler tirilip de İsa Peygamber tarafından mesela meyitler tirilip söylep de yaki Musa aleyhisselam vaktinde şulay buluğa qaramasdan bendeler küfürlük kılganlar yaki indi iman kitirgenden soň baribir adaşkanlar, şuna göre ul eybirlerde mağna yoktur. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge eytkeş, eğer sen bizge tağlarını kuşirsen, hem de ulilerini tirilsen, biz sana ışanır idik, deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge eytkeş, şu ayetler cevap bulup indiler. Elbette Allah Teala'nın köşü kudreti jite, bu Kur'an bilen eğer tilese tağlar kuşar idi. Hem Kur'an okup jirlerini yarır idik, yaki jirlerde uçup yürür idik bir jirden ikinci jirge. Hem meyitler kabirlerde kiliş söyleşirler idi şu Kur'an bilen digen. İsra suresinde eyte, yani bu Kur'an mucizalı Allah Teala'nın sözleri hem Allah Teala'dan vahiy bulup kilgen. Hem her türlü mucizalar onun bilen bulurga mümkün. İsra suresinde Allah Teala şulay eyte, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Hem Kur'an'dan indirebiz şunday ayetlerini, ul ayetler iman kitirgen mümin bendelerge şifadır. Yani onlarının yüreklerin devalı, şifalı, hem tenlerin şulayıq. Hem Allah Teala'nın rahmetidir. Onlarını turu yolga kundirip, imanların nığıta, takvalık bire, imanları güçlü, kuvvetli bula, türlü izgilikler işlerge, hem Allah Teala'dan izgilikler hayırlı surarga, itere onlarını hem ürete. Lakin bu Kur'an ayetleri zalimlerge, kafirlerge hasret hem ziyanına kitiredir. Küfürlük kılıları arkasında, yani işitseler de onlarga fayda vermez. Lakin müminlerge digen, Allah Teala'ga iman kitirgen bendelerge, şu Kur'an ayetlerin işitkende onların yüreklerine şifa, hem de tenlerine sihat, hem Allah Teala'dan rahmet. Şunun bilen onların yürekleri türlü şik şüphelerden, korkulardan, hurafatlardan tazara hem şistara, hem şulayık tenlerine, yüreklerine sihat kile selametleneler. Hem de Allah Teala'dan şu sebeple iman kitirip, Kur'an kuşkança, Allah Teala kuşkança yaşavları, Allah Teala tıyganlardan tıyuları sebepleri, tenlerine de selametlik, yaxşılık ile, hem de dünyaları, ahiretleri üçünde bəxit hem səğadet kile.
Әмма инде залимнар аны ишетмәсләр. Аларның колакларында мамык, чүпрәк тыгылган кебек ди Аллаһ Тәала әйтә. Күзләре күрмәсләр Аллаһ Тәаланың шушы Коръәндә әйткән, безгә искә төшергән аятлары һәм билгеләре, галәмәтләре, һәм дә алар шушы Коръәнне укый алмаслар, һәм алар әпә, телсез кебек кешеләр булырлар ди Аллаһ Тәала. Шулай Фуссилат сүрәсендә әйтә: "Кул хува лиллазина аману худан ва шифа." Әйтде, ул Коръән иман китерүчеләргә, шын хакыйкый Аллаһ Тәаләгә ышанучыларга хидаят, ягъни аларны гомерләре буе туры юлдан алып бара, аларны адаштырмый, һәм дә алар җәннәткә илтә торган юлдан йөриләр, тайпылмыйлар. Шушы Коръән укулары һәм ишетүләре һәм иман китерүләре сәбәпле, һәм ул аларга шифа ди. Кешеләрнең йөрәкләрен шифалый, һәм тәннәрен шулай ук шифа, сәламәт, дәвалый, һәм шулай ук аларны бозыклыклардан саклый, һәм дөнья һәм ахирәт бәхетенә ирештерә. Һәм бу Коръән Аллаһ Тәаланың сүзләре, вахи булып ингән. Һәм бер риваятта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Кем Коръән укыса, ул үзен вахи белән чолгады" ди. Аның як-якларында вахи. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямга Хира тауында ничек иңә башлаган, шушы Аллаһ Тәаланың сүзләре Җәбраил фәрештә аркылы, шулай ук без Коръән укыганда ул ничек ингән, шул рәвештә вахины тыңлыйбыз, укыйбыз һәм ишетәбез. Әнғам сүрәсендә Аллаһ Тәалә әйтә: "Ва һаза китабун анзалнаху мубаракун мусаддиқ." Аллаһ Тәалә әйтә аятның башында: "Һәм бу китап, ягъни Коръән, без аны иңдердек, һәм ул китап мөбарәктер" ди. Бу китап котлы һәм мөбарәк. Безнең дөньябыз һәм ахиратыбыз өчен дә, тәнебез һәм җаныбыз өчен дә. Мөбарәк дигән сүз, котлы дигән сүз. Моның инде мәгънәсе, бу китап мөбарәк, бәрәкәтле. Моның мәгънәсе гарәп телендә әйттеләр, ул арту һәм үсү. Ягъни шуның сәбәпле һәр яхшылык бездә арта һәм үсә, һәм даими була. Шулай ук бәрәкәт ул даими сәгадәт диделәр. Ягъни җан тәннән айырмалы буларак, җан эшләрендә, рухи эшләрдә бәндәне сәгадәт, йөрәгенә, күңеленә бәхет китерә торган, даими бетми торган бәхет китерә ул шул бәрәкәт диделәр. Шулай ук бу хәерле әйберләрнең, дөнья ниғмәтләренең күп булуы һәм бәрәкәтле даими булуы, җитүе, һәм дә әдәмгә дөньясы өчен, тәне өчен, һәм дә ахирәте өчен дә файдалы булуы ул шушы ук бәрәкәт диделәр. Шулай ук Ибн Габбас радиллаһу анһу әйткән, бәрәкәт бу аятта әйтелгән һәр бер хәерле әйберләрнең һәм һәр бер хәерле эшләрнең күп булуы һәм даими булуы ди. Һәм бу Коръән безгә тәнебез өчен дә, сәламәтлегебез өчен дә, гаиләбез өчен дә, һәм дә җаныбыз, рухыбыз өчен дә, изгелекләребез өчен дә бәрәкәтле. Аларны арттыра, даими итә, бетми, әз булса да күпкә җитә торган итә. Шулай ук Аллаһ Тәалә әйтә Сад сүрәсендә: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лияддаббару аятih." Бу китап ди Коръән, без аны иңдердек сиңа, һәм ул мөбарәктер ди. Ягъни котлы, бәрәкәтле, бәндәләргә дөньялары һәм ахирәте өчен, аларның дөнья ниғмәтләрендә арттыра, үстерә һәм битерми, киметми, һәм шулай ук җаннары өчен дә, җан азыкларында тәкъвалыкларын, иманнарын куәтле, дәвамлы итә һәм дөнья һәм ахирәт бәхетенә, сәгадәтенә, җәннәткә ирештерә торган ул китап һәм ул аятлар һәм сүрәләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям да Коръәннең фазиләтләре һәм дә аның улуг урыны турында бик күп әйтте. Хәдисләрендә Госман радиллаһу анһу китерә, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi di: "Hayrukum men ta'allama'l Qur'ana ve 'allamahu." Sizning eng xayrlilaringiz, iman keltirgandan so'ng eng xayrlilaringiz kimlar Qur'onni öğrenseler hem de ularni boshqalarga öğretseler di. Eng xayrli bandalar musulmonlar arasında Qur'on öğrenuvchilar hem de Qur'onni boshqalarga öğretuvchilar. Hem elbette indi ol Qur'on valda aytilgan oyatdagi kibik liyaddabbaru ayatih degan ul oyatlarni o'qib, öğrenib, bilib, anglab, onun boyunca amel qiluvchilar uchun foyda keltiradi.
Abu Hurayra radhiyallahu anh getirgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Mectema'a kavmun fi beytin min buyutillahi yetluna kitaballahi ve yetadarasunahu fima beynehum illa nazalat aleyhimus sakinetu ve gashiyethumur rahmetu ve haffethumul melaike ve zekerahumullahu fima indehu." İmam Müslim, Abu Davud hem başkalar rivayet kılgan bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı dey: "Eğer bir kavim, bir halk jıyılsalar Allah yurtlarının bir yurtunda, yani meşitte, hem de onlar Allah'ın kitabını okusalar, hem de birbirine öğrenseler, birbirisi arasında onlarga Allah Teala'dan iminlik iner, sekine, iminlik iner, onların yüreklerine, tenlerine can tınışlığı iner. Hem Allah Teala'nın rahmeti, yani Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, gafu ituğu günahların onlarını şulgap alırdı. Hem de ferişteler onlar yanında üyülüşürler, jıyılırlar. Qaybir hadislerde aytilgancha, kökning birinchi qatının üstüne xatlidir, ikinci qat kökka xatli, şuşu kişiler yanında üstüne ferişteler jıyılırlar. Rahmet ferişteleri. Hem Allah Teala bu bendelerini, bu kişilerini özü yanındağılar, yani hürmetli uluq ferişteler yanında onlarını iske alırdı. Başka hadislerde aytila bitindi, Allah Teala kimni suysa onu Cebrail ferişte yanında, uluq ferişteler aldığında iske alır. Min onu süydüm, onu süyügüz deyip. Ondan sonra bu ferişteler başka feriştelerge aytirler. Hem ferişteler jirge inirler, hem de onlar bu bendeni süyerler, hem başkalarga da, mahluklarga, hem bendelerge bu kişiye qarata süyü kungillerine salırlardı. Hem kirisin şeyinde kimni Allah Teala yaman iske alsa, onu indi ferişteler yaman iske alır, hem ul bendeni, hatta bendeler de onların kungillerine ona qarata nefret, hem kuralma salırlardı. Hem Kur'an okuşular şulay jıyılışıp, Kur'an okusalar Allah'ın yurtundadı. Hem birbirine öğretirseler Allah Teala onlarını özü uluq ferişteler yanında iske alır. Hem ul bendelerge Allah'ın rahmeti, iminligi, hem de mağfireti nasip bulur. Allah Teala şunday bendelerden kılsın barşalarımızını da. Hem münamında aytila bu hadiste, eğer onlar jıyılışıp oku turunda söz bara. Qaybirevlerinde Kur'an okuy başlasa çıkıp gitüşler var. Uyliler üzigine, yaşırıpgine oku deyip. Lakin bu hadisinde İmam Müslim kitire, birge jıyılışıp okusalar Allah'ın yurtundadır. Yani kışkırıp birbirine okusalar hem okuşsalar. Kur'an okuğanda bitinde onu tecvid öğrenimine göz aldığında tutmay, yaxşı okuğan ustazlardan onu işitip dürüstlöv özüngni. Hem şuluq vakitte ul ayetlerini işitip, olar turunda uylav, Allah Teala'nı iske alu, şuşu ul birbirine öğretişu, kuru okuğuna tügül. Şuna göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, bu jıyılışıp Kur'an okular, birbirini tınlav, birbirini öğretu Kur'an'a, bu Allah Teala'dan bu bendelerge iminlik, Allah Teala'nın rahmeti, hem de feriştelerinin, indi rahmet feriştelerinin onlar bilen birge buluğu, hem şulayıq indi ondan da in olusu, Allah Teala bu bendelerini uluq ferişteler yanında, özü yanında bulganlar alındığında iske alırdı. Bundan da ulu derece yoktur. Hem elbette bu Allah Teala'nın rahmetine erişuge bir sebep, hem cennetke kiruge bir sebep. Şulayıq indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurga, hem de Kur'an öğrenirge, dertlendirgen, amsındırgan, hem aytgan sahabeler bir vakit jıyılgaç, sizin qaysıgız tilidi, yani Medine yanındağı özellik turunda indi, gaqiq yaki Buthaga barıp dey, gaqiq özenliginde şul indi Medine, hazır Medine içinde, ilik Medine şitinde bilgan. Şitindeki şul özenlikke, vadi yılga özenligine barıp dey, iki zor, ulu, simez, dünya op qaytırga gün sayın dey, bir nindi günahsız dey, kişiga zulüm kılmışa,
Кешедән урламыйчы, таламыйчы, гынахка кирмейче, көн сайын 2 улы симез дөя алып кайтырга тели. Һәм инде сахабалар әйткәннәр: "Эй Аллаһның илчесе, без бөтенебез дә мондый әйберне телибез" дип. Шуңа күрә инде бездә дә әйтергә була. Авыл кешесе булса инде, мәсәлән, кем көн сайын шул елга буена барып 2 улы симез сыер алып кайтырга тели дип. Әлбәттә, һәр кем тели, бер нинди гынахсыз ди, ягъни бушка. Һәм һәр беребез мондыйны телибез дип әйткәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән: "Сез ди булдыра алмыйсызмы ди? Көн сайын мәчеткә барып ди 2 аят өйрәнергә яки 2 аят укырга ди. Әгәр сез шулай эшләсәгез, ул сезгә шушы 2 улы симез дөядән хәерлерәк. Әгәр 3 аят укысагыз, ул 3 дөядән хәерлерәк. 4-не укысагыз, 4-тән хәерлерәк. Менә шулай дигән шул аятлар санынча сезгә шул хәтле дөяләр кебек әҗер саваплар булыр, һәм ул алай гына түгел, хәерлерәк, сезнең өчен яхшырак" дигән. Дөньябыз өчен дә бәрәкәт китерә торган һәм ахиратыбыз өчен дә җәннәткә кертә торган гамәл. 1 аят яки 2 аят. Һәм монда әйткән мәчеткә барып дигән. Шуңа күрә дә Коръәнне әлбәттә өйдә укуда кирәк, әмма мәчеткә барып уку тагы да хәерлерәк һәм яхшырак. 1 аят булса да уку һәм аны өйрәнү. Әбу Сәгыйд радиллаһу анһу әйткән: "Кала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәллям", Кудси хадистә: "Якулу Раббу табарака ва тағала: Мен шағалаху al-Qur'ан ган мас'алати, ағтайтуху афдала ма уғтия саилина, ва фадлу каламиллахи гала саирил калами, ка фадлиллахи гала халқихи." Имам Тирмизи китергән бу хадистә, Кудси хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: Раббыбыз табарака ва тағала әйтте ди: "Кемне Коръән мәшгуль кылса, мине сораудан, ягъни дуа кылудан сораудан, Коръән уку белән мәшгуль булса, мин аңа сораучыга биргәннән артыгракны бирермен. Ягъни сораучыга бирмәгәнне дә Коръән укучыга бирермен. Һәм Аллаһ Тәгаләнең сүзенең бөеклеге, артыклыгы мәхлукларның, бәндәләрнең артыклыгыннан Аллаһ Тәгаләнең бәндәләрдән артыклыгы кебек" дигән. Ягъни чагыштыргысыз, Аллаһ Тәгаләнең улуглыгы, бөеклеге янында мәхлук бер нәрсә дә түгел. Шуның кебек Аллаһ Тәгаләнең сүзе, Коръән аятлары, Коръән сүзләре янында башка һичбер нинди сүздә тиң була алмас та һәм чагыштырып була алмас. Шуңа күрә без моны аңларга тиеш. Ул Аллаһ Тәгаләнең үзеннән чыккан, үзеннән булган сүзләр. Аллаһ Тәгаләнең вахие, Коръәннең һәр бер аяты, сүрәсе яки һәр бер хәрефе һәм авазы. Biz şol Allah Teala'dan bulgan sözlerini, Allah Teala'nın kələmin, özümüzün tillərimiz, tınlarımız bilen qabatlıyız. Hem bu ayetler elbette bizning tınımızga, yüreğimizge, ko'nglimizga de, ko'kragimizga fayda kitire. Hem şulayıq başka dünyavi ahiret faydaları kitire. Şuna göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bitinde zamanında bulgan Kur'an bilenüşkürü, ol canımız üçün gına tugul,üşkürüp ol tenimiz üçün de fayda kitire. Kur'an okılgan tın kişiye şifa bularak, daru bularak fayda kitire. Hatta Müslüman bulmaganlarga da. Ebu Umame el-Bahili radallahu anh aytgan: Sami'tun Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: İqra'ul Kur'ana fe innehu ya'ti yevmel kıyameti şafi'an li ashabihi. İmam Müslim getirgen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aytganın işittim de Kur'an'ı okuyunuz çünkü ol kıyamet günde okuşuları üçün şəfəqətçi bulup gelirdi. Hem başka rivayetlerde kile ol şulay şəfəqət kılır, hatta yani sorar Allah Teala karşında uzun okuşu üçün, hatta onun günahı gafu itilgenşi, şəfiq degen, yani şəfəqət kılışığına tügül, şəfəqət kılışının da şəfəqət kılışısı degen məqnədə, yani arttırı məqnəsində, hatta ol kişinin günahı gafu itilgenşi diyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem indi şulay yok, dünyavi gına tügül, bu sözler, Kur'an sözleri, Allah Teala'nın sözleri mucizalı.
bendeler buldura olmaytırgan, hiçbir mahluk kitire olmaytırgan ayetler, süreler. Şoğa kurede Kur'an'da Allah Teala aytgan, kitirigiz degen jinler hem kişiler, barşalarıgız jıyılıp, bir-birigizge yardam etip, bir sure bulsa da Kur'an'dagi kibik. Ondan soň aytgan, bir ayet bulsa da Kur'an'dagi kibik deyip, hem hiçbir koyşan ahiretke hatli, yani hiçbir kim Kur'an'a teң bulgan ayet sureni kitire olmagan, ul zamandağı balaga, yani edebi garap tilin indi kamil derecede bilüşi garaplar da, şagirler de kitire olmaganlar, hem ul kitire olmayacaklar da. Hem onun indi mine şuşu balaga, yani edebi yaktan kamil buluğuna tugil, hatta onun şuşu mucizalı buluğunda da misallar var. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde, yani rivayette getirile, Useyd ibn Hudayr degen sahabe radallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge kelip söylegen indi şul bir hal turunda aytgan, men de Kur'an okup oturaydım tünledi. Atım hem indi onun malayı bulgan belekey, atım beylengen idi, onun yanında balam yoklu idi di. Şundan sonra indi o Kur'an okuy başlagaç, at tıpırşına başladı, ondan tuqtadım di, at tınışlandı di, ondan sonra tağı Kur'an okuy başladım di, tağı at tıpırşına başladı, Kur'an okudan tuqtagaç, tağı tınışlandı di, ondan sonra tağı okugaç, tağı tıpırşına başlagaç, men Kur'an okudan tuqtadım di. Yani at yanında bala yoklap yatkaç, balanı toptar, yaki tiber ziyan kitirir deyip korktum di. Şundan sonra kökke qaragaç, men gördüm di. Bulut yaki tuman kibik eybir, hem onun içinde şemler kibik, yaki yaktırtqıçlar kibik utlar var idi. Hem ul utlar kökke köterilip, tura yokka çıktılar di. Hem indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatkan, ol indi söylegende ok, tuqtadım degende Uqı ya Useyd, uqı deyip indi aytip turgan, şundan soň aytgan, bu di ferişteler senin Kur'an okuğunu tınlarga düşken bulganlar. Eğer sen okuğunu devam etken bolsaň di, ul eybirlerini, ul feriştelerini başkalar da görür idi. Yani tünne bulgan indi bu. Hem de sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, ama inneke law madayta la ra'aytal gajaib degen. Eğer sen okuğunu devam etken bolsaň, tuqtamagan bolsaň, sen gajab eybirlerini görür idin degen. Yani feriştelerini indi hem biz görmegen, işitmegen, bilmegen eybirlerini. Şoňa görä de indi bigirek de Ramazan ayı, ul Kur'an ayı. Allah Teala fırsat bire bizge. Başka aylardan, başka vakitlardan ayırmalı bularak vakit da bereketlerek hem Kur'an okurga mümkünçilik kübürek. Şoňa görä de indi ul dünyabız üçünde, ahiretimiz üçünde, yüreklerimizin selametligi üçünde. Bilebiz şunday misallar, tutluğa tırgan kişiler Kur'an öğrenip, Kur'an okup, bulay söyleşkende tutluqsa da, Kur'an okuganda matur etip tecvid bilen okuşular var. Yani bu körüp turabız, onun şifası selametlik üçünde. Söyleşe almaytırgan kişilerini söyleşe tırgan ite şuşu ayetler, hem Allah Teala'nın şuşu ayetlerinin bereketli, mübarek buluğu. Tenimiz üçünde, yüreğimiz üçünde, dünyamız, gailemiz üçünde, selametligimiz üçünde, hem indi can tınışlığı bu dünyada hem ahirette bizni dahitli cennetke iltetirgan eybir. Şuşu ayını indi kübrek, tağı da kübrek başka vakitlardan ayırmalı bularak Kur'an okurga vakit birsek idi, kübrek Allah Teala'nın sözlerini qabatlasak idi, okusak idi, öğrensek idi, hem bigrek de indi jıyılıp, cemaat bulup, meşitlerge kilip. Allah Teala barşalarımızı da turu yoldan barığımızı nasip kılsın, imanlarımızı kuvvetli kılsın, bizni günahlardan paklasa idi, hem de özünün rahmeti bilen bu dünyada ahirette bəxtli, səadətli etseydi, tutkan urazalarımızı kabul kılsaydı, birgen sadakalarımızı Allah rizalığı üçün bulup, kabul buluğuna hem kıyamet gününde cehennem utundan perde buluğun nasip kılsaydı. İbadallahi usikum ve nefsi bi takvallah, innallaha me'allezine taqav vellezine hum muhsinun. Barakallahu li ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huves-semi'ul galim, el-gafurur rahim, el-mucibud dua. Ve tubu ilallahi eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun.